mitaga algon state minister kan hori duaswargo ei zakatu fundung emme furatama mati tawlima hardu koran feshuni mati tawlim degree mati program taka ero algon menge wazir kan honnawi algon menge lobet fadilati sheikh dr abdul majid abdul bari me do semanik fanuge namfu algon mitanuga hama hadan kollam beenume zakatuge me nizam taraggi kurmuga emanik fanu eruge fettevi bara matir masekke poltake ge macca waragena kankan islah hogendiya zakatuge beheni weringe behumuge fiqhi daira zamani figuge aliga algon manna fula koregendiya fi sabilillah bakinat algon men bahane faqirunna miskinunge ba hama ekani komme aharaku demundiya fahasa kolu bahala fa nimmalani to noniya emihunge base farwaya emihunna dimawa bodati balitaka emihunge kidney transplanta emihunna mihingus mibawatuge waragina khantattaka haradu kuram feshun marhalai